Halo, dari kelas 4 lesang kami miring sareng sami nguncarang pangan jaliman. Om Swastiastu. Punapi katra ring rene mangkin lesang sami dumogi kenaan rayu nggih. Nah, ring rene mangkin Bapak Jagi menjelaskan materi nggih, menjelaskan materi baru mengenai aksara Bali. Nah, sedurung nika sira ning napi nika aksara Bali. Nggih, aksara Bali. Kudu jumlahne. Jumlahne plus kutus nggih alasan sami. Nah, sedurung lajah mungkin saya gayang atau siapkan nggih, siapkan buku paket manggo sastra punika, buku tulis lan alat tulis nggih. Durung awiten punika pelajaran mangda saya gayang nggih. Nah, catat mungkin materi sane Bapak latarang mungkin nggih. Mangga kecatet nggih. Mawinan wonten malipos wonten tugas nggih, tugas. Nah, sedurung punika. Nah, aksara Bali akeh nyane plus kutus utawi 18. Keangen nyurat bahasa Bali lumrah. Sane memasto aksara we astra nggih, aksara we astra akeh nyane plus kutus nggih. Utawi aksara Bali banyaknya 18 yang biasanya digunakan untuk menulis bahasa Bali lumrah atau bahasa yang sering digunakan sehari-hari yang bernama aksara we astra. Nah, sedurung punika menapi lesang sami ampun hafal nika aksara Bali? Ana cara ke menapal? Ini burung makin ngajah bareng-bareng nih. Nah, kimentan aksara Bali. Ana cara data sawala magabang apa jayanya nika nggih. Sedurung lajah coba nika ngapalin rumun nggih. Mangga kenali dulu huruf-hurufnya yang mana aja aksaranya ya. Biar alit-alit hafal nggih. Iki pinaka dasar iragam melajah aksara Bali. Mangga alit teh hafal nggih, hafal dulu ininya. Aksara Balinya baru melajah gantungan lan gempelan nggih. Hafalin dulu. Nah, jika belum hafal, Bapak punya video tentang gending aksara Bali bisa ditonton nggih. Enten nika mangga alit teh hafal nggih. Ana cara dulu hafal nggih. Iki wonten plus kutus nggih. Iki wonten aksara Balina lan niki wonten gantungan lan gempelan nggih. Mangga kecatet punika utawi pause videonya nggih. Nah, ring buku nganggo sastra punika pada halaman 13 sampun wonten materi nika nggih. Makin buka bukunya nih. Ring halaman 13-14 nika wonten gantungan lan gempelan. Mangga alih teh nyatet nika meh. Nah, sira uning dijo genahne gantungan nggih. Genahne gantungan inggih punika ringsor utawi ringsor aksara atau di bawah aksara Bali nggih. Iki aksara Balinya di atas, yening gantungannya di bawah, yening gempelan ring samping nggih. Megenah ring samping niki wonten nembarak-warak puniki gempelan nggih, muasta gempelan. Niki gempelan sa, gempelan pa nggih. Niki gantungan, niki biru-biru niki gantungan. Jadi gempelan jumlah 2 nggih, akehnya ada 2 nggih. Nah, punika. Nah, mungkin pengangge aksara swara Alin sapun uning niki wonten dedong, ulu, suku, taleng dedong, pepet nggih. Dedong nika meswara e, ulu meswara i, suku meswara u, yening taleng meswara e nggih, e. Yening taleng dedong meswara u, yening pepet meswara e nggih. Beda nika taleng lan pepet nih. Taleng meswara e, pepet meswara e nggih. Ini wonten
aksara Latin niki benten e niki berarti menggunakan taleng nggih, yening e biasa biasa menggunakan pepet nggih, nika mangga kecatet nggih lesang sami. Nah, untuk minggu depan Bapak akan menggunakan Zoom ya untuk menjelaskan kembali materi puniki mawinan materi puniki akeh nelasang galah nggih, mangga ale detik uning nggih, mangga ngerti nggih utawi tatas samian materi aksara Bali puniki, mangga presida nyurat utawi presida nulis nggih, nulis aksara Bali sane patut nggih lan becik. Punapi ampun kecatat niki ya Pak Landurang nggih, niki wonten pengangge aksara tengenan. Langsung dika niki wonten tak tedong niki nggih, tedong niki mengenah di samping nggih. Ulu puniki mengenah ring atas aksara nggih, atas aksara niki suku puniki mengenah ring sor aksara utawi di bawah aksara. Niki di depan nggih, niki depan belakang nggih, taleng tedong depan belakang, pepet mengenah ring atas aksara. Nah niki wonten pengangge tengenan nggih, cecek meswara eng nggih, surang meswara bisah meswara ha nggih, utawi nggih. Yening adeg-adeg punika mawasta penenggul aksara nggih. Malih bos Bapak akan menjelaskan nggih, tapi nika adeg-adeg nggih. Bagaimana penggunaan adeg-adeg. Nah mungkin penggunaan pengangge suara nggih. Pengangge suara misalkan ulu punika meswara napi? Meswara i nggih, misalkan nini. Nah niki wonten nini contohnya nih. Mana kecatet nggih. Bali kan pengangge aksara suara niki ulu nggih. I Bali. Pasih niki nggih, niki i. Bisah niki ulu. Nah semakin suku meswara u, kuku, pupur nggih. Nika yening taling meswara e nggih, taleng meswara e. Misalkan lele, bale, celeng nggih nika. Niki taleng tedong meswara o nggih. Menten maku niki mengenah depan belakang nggih, apit ring aksara k nggih. Maku, bocor nggih, kalong nika taleng tedong yening pepet meswara nggih. Nika pepet misalkan melah, sukeh, badeng nika. Niki kecatet oke utawi pos videonya nih. Yening alele serang sami durung mengerti nggih tentang penjelasan Bapak hari ini, bisa langsung WA Bapak nggih. Nika ring dijani nika sing ngerti nggih alele serang sami. Mangga alele teh WA Bapak nggih. Bapak akan memberikan bimbingan khusus nih untuk materi puniki aksara Bali niki mawinan mewah nggih. Mangga alele teh uning. Nggih Pak Landurang ke penggunaan pengangge tengenan nggih. Nah mungkin bisa meswara nggih. Misalkan titih niki titih yening pangnya ha dene mau pengangge bisa teteh nggih. Niki meswara nggih. Pateh nggih. Niki yening surang meswara nggih. Nika surang. Yening belakangnya nika angin surang. Misalkan kapur, pamor, senar nggih niki. Lesang sami uning. Yening cecek meswara eng nggih, ng nggih eng. Misalkan dadong nggih niki eng. Mong, peceng nggih niki eng len di belakangnya eng nggih.
Nah, adeg-adeg puniki fungsinya untuk memadikan aksara konsonan nih, misalkan Mataram. Niki banyak Mataram kan, jika tidak berisi adeg-adeg maka Matarama nggih. Yen banyak Mataram jangin adeg-adeg nggih. Adeg-adeg niki memadikan aksara konsonan nggih. Niki bukal nggih, bukal. Lah puniki jangin adeg-adeg mangjanya buk kene el nggih. Bukal, dangan, kakap nggih, mandal tete kuning. Nggih. Yening wenten pitaken inayang nggih WA Bapak nggih. Nggih palandurang kena mungkin carane nganggen gantungan nggih. Gantungan punika kawiyunanane angin ngematiang aksara wianjana mangde nenten mendaging aksara swara nggih. Gantungan magenah ring sor nggih tapi di bawah aksara yening kegantungin. Misalkan iki nggih bake nggih mungkin bake. Nah mungkin aksara bakte nggih banyak ka puniki mati maka digantung oleh aksara ta nggih. Aksara ta mungkin gandungane iki ampun Pak jelasang di depan nggih. Iwau mungkin aksara ta niki bakte nggih. Catet puniki mangga lete kuning punapi catet cara angin gantungan nggih. Bakte nggih b ba ka maro gantungan ta nggih mangja yo madang aksara wianjana nggih. Bakte. Nah, niki penjelasannya. Mangde aksara ka punika nenten malih mendaging a patut kegantungin atau gantungan ta nggih. Dan aksara nggih gantungan ta. Iki aksara niki gantungan nggih. Dasar sami mangde uning. Tapi nika pengangge suara, pengangge tengenan, gantungan mangde alit-alite uning nggih. Uning nika cara penggunaannya nggih. Nah, minggu depan Bapak akan memberikan anak-anak Zoom nggih. Tapi Google Meet ndak alite ngerti nenek aksara Bali puniki. Nah, niki misalkan sampi nggih, contoh lianan sampi kan S sa M banyak mati mane misi gempelan nggih. Gempelan niki maksud gempelan P nggih. Dijauh magenah gempelan magenah ring samping aksara nggih, ring kanane nggih. Niki yening gempelan magenah ring napi manten gempelan palan gempelan sa nggih. Niki sampi banyak pi niki yang jangin ulu nggih. Jangin ulu ring aksara gempelan puniki nggih sampi. Misalkan bangsung nggih ba nga niki gantungan niki gempelan sa nggih. Isi sukulan cecek nggih banyak muni bangsung. Nah mungkin nyungkling. Nah mangde alilite uning niki dados aksara cecek punika ring depan mangde tidak mentumpuk dulu nggih. Nyungkling n nya nih kan aksaranya u cecek k l i n nyungkling nyungkling. Nah niki mangsi mangsi niki gempelan bulan api niki gempelan sa mangsi niki napi gantungan api niki gantungan la niki gantungan la banyak ini jungkling Nah niko kan apa jelaskan mungkin jelaskan kena aksara niki ulu pun niki napi pengangge suara yening mengenah ring atas aksara
Yening pengangge tenganan menggenah ring atas aksara nggih. Yening pengangge tenganan menggenah ring atas aksara ya dijejak nggih. Jika rapi manten pengangge tenganan manten ada gedegnya, ada gedeg menggenah ring dini. Ring belakang aksara nggih. Yening jejak puniki ring atas nggih. Yening gandungan. Nah, yening gandungan pasti ke menggenah ring sor nggih. Rawi ring bawah aksara. Tapi bacaannya niki P, pa, N, ta, gandungan ta niki pan, di, gang nggih. Pan, di, gang niki pa, na, banyak bunyi. En, isinin gandungan nggih, gandungan ta, di, gang niki aksara ga. Eng, nah pan, di, gang niki aksara nih. Nah, niki memalih enten pengangge aksara ulu masih niki gempelan menggenah ring samping aksara nggih. Niki gempelan api, gempelan pa. Niki pengangge tenganan ada gedeg nggih, ada gedeg menggenah ring belakang aksara nggih. Tapi bacaannya niki L, A, L, M, P, gandungan P, ta. Ini ada gedeg et nggih. Lampit nggih. Punika pentingnya nih alilit mangda menghafal aksara nggih. Mangda elah alilit nyurat nggih, mangda ben dan isi nulis ben nggih. Mangda apalang punika ana cara punika lan gandunganane nggih. Mangda apal. Nah, yening sampun ngedang nggih. Yening sampun ngedang puniki. Minggu depan Bapak akan menggunakan Zoom nggih, utawi Google Meet untuk menjelaskan kembali materi puniki. Yening ali-alite wenten sanes durung ngerti bisa ditanyakan nggih. Nah, puniki wenten tugas untuk orang yang mangkin nggih. Niki wenten tugas 5 nggih. Salin antuk aksara Bali nggih. Niki salin antuk aksara Bali. Nah, bisa ditanyakan ke WA Bapak yang belum mengerti. Misalkan niki sumping, lampu, dalang, nyampan, don, dap, nike salin antuk aksara Bali. Nah, yening iraga nyurat aksara Bali patut menggunakan pensil nih. Menggunakan pensil dan dibuat di buku tulis. Yening pensil kan alus menika ngapus nih. Yening ngai aksara Bali harus rapi nih, harus rapi. Menika minggu depan akan Pak jelaskan cara menulis yang baik dan benar aksara Bali ini. Mungkin tugas untuk hari ini bisa dibuat puniki salin atau aksara Bali. Jika sudah selesai diupload di Google Classroom nanti Bapak akan periksa mana yang nggak mengerti mana yang belum mengerti, mana yang sudah mengerti Nah, untuk materi hari ini Bapak cukupkan sampai di sini Ingetang lesan sami mangdo macen nika sering membaca buku Mangu Sastra, buku paket bahasa Bali kelas 4 puniki mana teh selek melajah biarpun di rumah harus sering belajar sering membaca punika. Ingetang malih 3M ikuti protokol kesehatan 3M tapi nika. Yang pertama, sering memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan lesang sami mangdo lelete sekenak rayu mangdo iraga sedang sami malih ke cunduk ring sekolah tawi normal mangdo gelis margi COVID-19 kali mangkin ini dek materi hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dan Bapak puput kantuk Parama Santi Om Santi Om.